Evo, pozdrav svima. U ovom videu objasnit ću kako se neki broj iz binarnog sustava vrlo lako i brzo može prebaciti u dekadski sustav. Pa za primjer, evo imamo jedan broj 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Isto tako ne zaboravite pisati bazu jer taj isti broj možemo i zapisati u dekadskom brojevnom sustavu. U redu. Što radimo prvo? Svaka ova znamenka ima svoj ekvivalent u dekadskom brojevnom sustavu. Koji? Pa sljedeći. 1, 2, 4, 8, 16, znači poduplavaju se. 16 plus 16 su 32, 32 plus 32 su 64, 64 plus 64 je 128, 256, 512, 1024 i tako dalje u lijevu stranu. Kako sam došao do tih brojeva? Pa svaka znamenka ima dvije kombinacije, znači nulu ili jedinicu. Ima nulu ili jedinicu. I svaka ta znamenka ima svoju poziciju. Nulta pozicija, prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma i tako dalje. I gledaš koliko je 2 na nultu nam je 1, 2 na prvu nam je 2, 2 na drugu nam je 4, 2 na treću nam je 8 i tako dalje. I to je to. A ako se ne snađeš odmah da napišeš 1, 2, 4, 8 i 16. U redu. Kako se pretvoriti u dekadski brojevni sustav? Pa vrlo jednostavno. Gledaš gdje ti je jedinica u binarnom brojevnom sustavu. Ok, tu mi je jedinica. Tu mi je jedinica. Tu mi je jedinica. Tu i tu. Zašto sam zaokružio ove gornje brojeve? Upravo zato što brojeve iznad jedinice moramo samo zbrojiti. Ništa drugo. Znači potrebno ih je samo zbrojiti. Zašto? Zato što su oni u dekadskom sustavu i kad ih zbrojimo dobit ćemo rješenje gdje nam se nalaze te jedinice. Dobit ćemo rješenje u dekadskom brojevnom sustavu. Pa ajmo vidjeti. 256 plus 64 je 320 plus 32 nam je 352 i plus ovih, znači 84 plus 13, znači 352 plus 13 je 365 u dekadskom brojevnom sustavu. I to je sve. Ukoliko imamo neki broj, na primjer, sa pomičnim zarezom, radimo istu stvar. 1, 2, 4, 8, 16, 32 i tako dalje. Što se radi s brojevima iza zareza? Ista stvar, samo što pišemo razlomak. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Vidite da ovi donji brojevi znači, idu isto ovim redoslijedom. 1, 2, 4, 8, 16, 32 i tako dalje. Kako sam došao do toga? Pa ako nam je ovo 2 na nultu, ovdje je 2 na minus prvu. 2 na minus drugu. Znači na minus drugu, 2 na minus treću, 2 na minus četvrtu i tako dalje. Odmah možete i zapisati, 1/2 vam je 0,5, 1/4 0,25, 1/8 je 0,125 i tako dalje. I što sad gledamo? Znači opet brojeve ispod kojih je jedinica. Evo ga. Ovi tu, ovo ću zaokružiti sve ovako, da bolje vidite. Evo ga. Ne zaboravimo naravno pisati bazu. Stavimo znak jednakosti i zbrojimo 16 plus 4 su 20, plus 2 su 22, plus 1 su 23. Pišemo 23, obavezno stavimo zarez, zato što i tu ide zarez u binarnom. I gledamo dalje. Aha, 0,5 plus 0,25. Kratka napomena, znači 0,5 kada računaš na papiru plus 0,25 pišeš na taj način. 5, 7 i evo ga. Ne pišeš ovu nulu sad u ovome broju, nego samo ono iza zareza. Znači 75, 23,75 u dekadskom brojevnom sustavu. I to bi nam bila pretvorba binarnog sustava u dekadski sustav.